Sokong flow. Belaknya hambai, naik tong joto takuk tei buhuk sono, elektronik media ni Bisingtwi hamdang maya faru, jeng tini o jagao pitra kami ni kaisa ground no, estrota football ground kaina ni Bagwi jeng Pailekha sini CEO sabu paisok pajak sini chairman JDC Bram Ganang Sojobasi Mall Sam teibu joint chairman Subur Kumar Jomatia teibu local ni joto officer tongnai dog borok paisok pajak teibu local ni football fan tei social activist rok paisok pajak jeng tini o jagao paimani main oddecho angke omono painai salo jeng o jagao Estrota football ground pray 5 koti 37 lakh by kaisa project sanajanai o kilabasi kilani jara football fan football player borokno jeng bahike develop khainai khaimanai bono jeng satyoglai tongo sini TTADC bobagrani leadership by inge jeng phainai chalo asa khlaibo sini o Estrota football ground no thungoi sini football player rok tei kaham kaham asainai tani ke tabok jeng thangnai bosoro bo jeng TFL chalo khaikha taklai bhai na hai jeng TFL chalo khaifi nai inge o jagao sini thungkholani bagoi blai obab tongmani inge jeng kila hai kaisa football fan kebang football thanai kebang o jagao si ground kaisa phana stadium kaha krei tongmani bagoi jeng TTADC bai sakthare tabo o jagao kaisa football ground kaham khe tangnani bagoi bobo international ni standard size haike jeng sanana ni bagoi tabok tini o jagao phai visit khalai pekha chini poilao TTADC no jeng chini TTADC ni hoite 5ta jeng proposal submit khaikha a jagao jeno state government tinta sanction khaikha kachalo kisa chini site selection khaikha ni o kisa problem laikha a jagai borom ganang ex minister bo haine boni musukti bo khaine ni bagoi bo minister mafro khaikha Pia ba tabok jeng TTADC ni samung khlainai o pitra mado o maike khomlango bo haine stadium cheng tongo paite ting tongo paijal bari o bo haine samung cheng tongo maike total kai thangnai paijal bari khomlong tei kilawong nai hainai salo jeng nailai tei bo onno jaga ro location nai jeng proposal bo honai man khainke jeng samung khainai